Bizde чет жақтан көрүүчүлөр көп. Бул жагы Россия, Казакстан, Америка, Кореядан бери бизди көрөт. Жалпыңыздарга Кыргызстандан Бишкек шаарынан салам айтабыз. Урматтуу авто сүйүүчүлөр. Буюрса мен сиздерге бул чыгарылышта Рио автоунаа базары бүгүн күнгө дем алыш күнү. 28 число 4-ай 2024 жыл Бишкек убактысы боюнча буюрса обедке чукул болуп калды. Saat 11 çaması. Men sizlerge ушул жолдун боюнан баштайынчы туугандар. Мен аты жөнүм Нурмбет Махаматалиев. Бизге кызмат болсо байланышка чыга бересиздер. Анан экранга жакыныраак келип, жайлуураак отуруп алып тамаша кылыңыздар туугандар. Бисмиллахиррахманиррахим. Биз баштадык анда. Урматтуу көрүүчүм, эгер сиз Россия аймагынан же Москва шаарынан көрүп аткан болсоңуз, мен сиздерге ишеничтүү документ жасаган Орозбек тууганыбыздын номерин бул жака коюп коеюн. Сиздерге керектүү документтин бардыгын жасайт. СНИЛС, ИНН, ОМС, ДМС, страховка, медкнижка жана трудовой договор, ходатайство уведомлениясы менен жасап берет туугандар. Буюрса Нуркей YouTube каналынан көрүп, алып, чалып атабыз десеңиздер, сиздерге бат-баттан кепилдиги менен жасап берет. Эгер даяр болсоңуздар, мен даярмын деп комментарий жазып коюңуздар, анан машинелердин телефон номерлерини көргөзөбүз. Жакка машинеңиздер болсо, чалып байланышып, Бишкек шаарынан жолугуп көрүп, көңүлүңүздөргө жакса сүйлөшсөңүздөр болот. Мында Рено турат. Ушул машинеден баштайлычы. Прошу 300 000 сом экен. Рено Ласина дейт. 2002 1.5 мотор дейт. 0703 333 439 универсал. Анда палаға түзгө айдай турган машина экен. Андан кийин мына Honda Odyssey. Кайсы кузов эле бул? Жаңысы. О, баягы пакистанецтер коюп саткан немелер, а? Билбейсизби? Лебединовкада. Бул Odyssey'лер кыйла жүрөгү оору кылган. Анча-мынча жаштарды, анча-мынча адамдарды, авто сүйүүчүлөрдү. Honda Odyssey 2003 2.4 автомат коробка $6200 коюлуп тур. 0702 88 09 88 экен. Состояниясы жакшы экен. Капталында мондай жазууларды коюп тур. Үстүнө Honda деп жазып тур. 08 чүйскү учет экен. Бирок состояниясы жакшы экен эми муну. Жасап мындай айдап тур да, таза айдап. Лобовой жактары да таза экен. Жакшы. Андан кийинки унабыз. Бул Devon Nexia 135 000 сом коюлуп тур. 2010 1.5 объем 0708 31 03 92. Бул буюрса биринчи чыгарылышыбыз жалаң жолдун жээгиндегилер. Андан кийинки чыгарылышыбыз буюрса 5-сектор туугандар. Мынакей мында дагы бир Honda Odyssey Absolute экен. Пробеги оригинал дейт. 2000 жыл чыгарылган, 2.3 объем дейт, $6500. 0500 менен 44 23 99 0777 менен да ошол номерге байланышка чыксаңыздар болот. Белый жемчуг. Absolute эмес экен бул. Prestige деп койчу эле. Ошол кузовтан экен, бирок состояниясы аябай жакшы экен. Бул жакты түшүп тартайын десем, бул жакта көлчүк. Так, белый жемчуг экен туугандар. Состояниясы жаң байкебиз ичинде отурду эле. Каяка түшүп кетти. Бирок мына машинанын состояниясы действительно жакшы экен. Рульга чехол кийгизип коюш керек. Чото колум мына жер кытышып атат да. Неге ичи кытышпайт дейм да. Так. Көрүп атасыздар, ветрогтер коюлуп тур. Решетка радиатор абсолюттуку коюлуп тур. Абсолюттуку. Так, улантабыз. Негизи мындай болуш керек эле. Бампер дагы эле абсолюттук экен. Негизи обычный мындай болуш керек эле. Так, жакшы. Мында дагы бир серый түстө Honda Odyssey 2000 жыл чыгарылган, 2.3 объем дейт, $6300. Газ, бензин экен. Бул дагы 0500 менен 44 23 99 номерге байланышка чыгасыздар. Мына экөө бир экен. По-моему, наркы дагы бир болуш керек. Байкелер, ассаламу алейкум. Бул машиналар сиздерденби? Так, 2000 жыл чыгарылган булда. $6300. 0500 менен 44 23 99. Абсолюту ушул экен. Бул деле простой экен. Буга да абсолюттун бампери менен мордасы тагылып тур. Наркы дагы ошондой болуп тур. Наркы дагы. Сиздерденби машина? Жакшы. Качантан бери айдап атасыздар? Сыртына жаңандай никель коюлуп тур.
Так, бұл эмеге подсвет екен да, кузовқа. Салон подсвет екен сонда. Байқадыңыздар светін? Обшивкалар, полный панель жақтардағы. Үстінде люк бар екен, осында. Артында юбкасы бар екен. Қаншаға берейін деп отырсыздар? 6. Алмашу жолдары жоқ. Же болау? Только ақшаға екен туғандар. Шу үшеу тең. Шу байкелерімізге. 6,5. Деген состояниясы жақсы екен біроға. Бұл ақта 6,5 мың болады дейді туғандар. Қарап көресіздер. Бишкекте олау байке? Атыңыз кім? Талант байке байланышқа шығып өресіздер. Только ақшаға екен. 3 Одиссей тең. Одиссей на выбор екен да, жақсы. Базарыңыз берсін байке. Так, Golf 4 туғандар. Golf 4 правый екен. 99 1.8 объемда 410 мың сом. 0707 47 77 08. Правый руль. Чисто япошка. Мынау лагы өшіп қалып тұра мына осын. Арт жағы лет екен. 04 Жаллабатский. Ассаламу алейкум. Так. Қанша болады қолға тері? Çalsa сөйлешеміз деді. Жақсы қарап көресіз. Андан кейін Golf 3 тұрады. Бұл матовый ба? Қара матовый екен. 150. Бұны чиіп қойыпсыз ғой 150. 150 ба? Бол. Сізді бір жерден көргендеймін да. Базарды ле? Оша. Машинамен іштегендер мына жылт етеді да өзі. 0990 30 11 11 номерге байланышқа шығыңыздар. Қара матовый. Состояниясыға жараша туғандар. Барды құналар. Бұны алып тұрып только іштетіш керек та бұл машиналарды. Жақшы қарап көре бересіздер. Андан кейін мұнда Opel Vito дейді. Не дейді? Кішінекей тыпыйған машина екен. Opel Vito екен. 99 1.4 объем автомат екен. Прошу 200 мың екен. 20 мың бе? Бірін өлі қалып қаған оқшайды. По-моему 200 мың болыш керек туғандар. 0508 13 80 69 номерге байланыш ашыңыздар. Азыр 20 мыңға мындай машина бербейді қой. 20 мың бе? 20 мың болбош керек. Мынаке. Inspire біле? Сабер бе? Inspire екен, а? 2002-2005 автомат коробка. 0709 40 26 61. Мұнау машиналар 2008-2009 келе баштаған. Ушул япошкалар. Мұның состояниясы аябай жақсы екен бұрау. Өте жақсы екен. Ветровиктер бар. Чисто япошка да, бұның состоянияны қараңыздар. Өте таза екен. Артында момдай спойлер бар. Мұны жерді күйеу. Бұны мұны жерді күйеу. Мұны жерді күйеу екен. Машина оталып тұрады азыр. Bir хозяин. Бро, машина таза екен. Машина вообще таза екен. Артынан буысынан білдім де ошонысын. Машина оталып тұрады. Жианы бар. Таза япошка айдайым десеңіздер чала өресіздер. Алмашу жолы бар бұтуған? Только 0 екен. Қанша ем басы? Шеп. Қанша қойған? 600 мың болады сонымен. Сонменен 600 мың туғандар. Бірақ состояние бар екен ошончолық. Жақшы. Болды. Так, бұл Nexia-ны басын қойлы екен. Бұл Nexia-ны қанша сұрап отасыз? 250 мың, 600 мың. Сүйлөшүү жолдору болот екен. Нарқы номерге байланыш ашып көресіздер. Мұны да таза екен бро. Бұл сіздікі бе? Подряд. Вишня светті. 2011 1.5 объем. 8 клапан дейді. 5 ступка дейді. 0501 33 88 39 265 мың сом. Да сүйлөшүү жолдору болот екен. Ветровиктер бар. Ички салон ойынша. Ички салон ойынша да таза екен.
Ого. А, бул жанагындай эле номерби? Мен чистый номер экен депмин. Чистый номерге кетип калды. А, Кече жакшы тексе 08 Бек дейт го. Караңыздар. Бек баты. А, биякпы? Анасага. Жолдун жайы кызыктуу турбайбы? Жакшы карап көрө бересиздер туугандар. Чала бересиздер, машина жаккан болсо, мында дагы бир тазасы турат. Бул дагы таза экен, Лайк басып коюң. Каналга катталып коюң, байка. Болду. Эсеп. Так, 2008 жыл чыгарылган 1.6 объем экен. Гур бар деп коюптур. 250 миң сом 0700 менен 94 0070. Серебристый, күмүш түстө. Ох ата, муну караңыздар. Мына бир карагандачы. Мына бир караганда ошол 300 сомго, 400 сомго алса керек. Ушул нерсе дагы кыйла көрк берип коет экен мына. 400 сом менен кыйла баягы вид чыгарып коюптур. Жакшы. Ох. Служба кандай болуп атышып? Сок жакшы, иштер жакшы. Ооба. Аракет кылып атабыз. Айлык көтөрүлдүбү? Жетип атабы? Молодец. Жакшы кызмат кылып бересиз. Так, Maserati 2004-08 гидрач бар деп коюптур. Туугандар 250 миң сом 0709 40 26 61. Мына да тыпый болуп сонун экен состояниясы. Өңү дагы необычный, машинаны жабып коюптур. Ички салонунда таза экен, Ички салонунда мына машина абсолютно таза экен. Муну караңыздар. Краскасы родной экен да, мына көрдүңүздөрбү? Родной краска экен. Молодец. Таза айдаптыр. Ан жанында дагы бир жашыл цветте турат. 240 миң сом экен, кондиционер бар экен бунусунда туугандар. 0507 79 83 08 043. Так. Мына Раум деген жаныбарларды да бир тартып коеюнчу. Эшиги капталыгы ачылат да, бул мини кроссовер туугандар. 2000 жыл чыгарылган, 1.5 объем, 320 миң сом, 0706 15 13 03. Бул япошкалар японецтер мини кроссовер деп койгон. Именно ошонун себеби мунун эшиги мындай капталыгы ачылат. Көрдүңүздөр да. Жакшы. Мону караңыздар. Тыпый үстүгө неме кылып коюптур. Автобокс коюп коюптур. Бул мына замогу кармабай бул жаныбарды дагы мынантип неме менен жакшы ойлоп коюптур бирок. Так, 2012 экен. 08 механика 190 миң сом 0703. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз? 0703 31 35 55. Вложение бар экен, лобовойн алмаштырыш керек, анан зазор-мазорлорун келтирип коюш керек экен. 04 Жаллабатский. Так, Golf 3 турат мында. Golf 3 1.8 автомат экен, 235 миң сом 0501 16 16 86. Состояниясыга жараша. Так, андан кийин Nexia турат. 2011 1.6 объем дейт. 205 миң сом 0505 48 88 92. Мондай жерлер бар туугандар, примерно бааларды өзүңүздөр байкап алыңыздар. Примерный баалары. Так, Audini турасынан коюп коюптур. Audi S4. Audi 100 экен. 2.3 объем экен, 205 миң сом 0501 16 16 86. Наркы менен номери 1, значит 1 адамдыкы 08 чүйүскө экен. Бирок буну кичине каратыш керек экен, нар жак бер жагына. Состояниясы эми акчасына жараша. Булардын тазалары 400'ün үстү турат, Так. 210'ду канча койдуңуз чеп? 97 2.3 объемдо 350 миң сом 0555 45 37 22. 320 миңге берем дейт. Темно синий экен. Салондагы елка. Елка салон. Елка эмес, мындай эле. Неме экен? Кузовка подсвет экен да кыскасы. Темно синий. Күңүрт көк түстө, жакшы.
қарап көре бересіздер. Так, Mitsubishi қайсылар? Ассаламу алейкум. Lancera 2000 жыл шығарылған. 1.5 объем 230 000 сомға. Правый руль. Дағы торг болады екен. 0-500 мен 12-44-80. Моторы жүріп тұрады. Қазайын сізді ашып. Қанша болады? 180? 180 мыңға. Правый руль. Учет 159 қайсылы? ПТС өзіңізді? Ол, чалып көре бересіздер туғандар. Ақшасыға жараша 180 000 сомға беремін дейді. Так, жақсы улантамыз. Мынау арасында Жигули дағы бар екен. 21.07.2002 1.5 объем 165 000 сом 0-500 мен 80-81-82. Номері сонын екен 80-81-82. Өңі дағы жақшы екен бірақ. Қараңыздар. Так. Honda нет помощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Машалла. Жақсы жазып қойыптыр, а? Күч құдірет Аллахтан ғана деген екен. Наманисе. Ла хауля ва ла куввата илля биллахи аль-азим екен. Жақсы. Так, Honda Civic туғандар. Civic деп қояды бұны. 2002 1.5 объем. Вариатор екен. 420 000 сом қойылып тұр. 0505 48 88 92. Жақсы. Бұндай білініп тұрады болшы керек. Так. Каризма. Ушу машинелер да жоқ болып кетіп отады. Mitsubishi Каризма. Пробеги 360 000 екен. 2000 жыл шығарылған. 1.8 объем дейді. Меняю в обе сторону дейді. Доплачу дейді. 310 000 сом. 0501 116 161 686 екен телефон номері. Бұл дағы ақша қошып береді екен. Бұға дағы ақша қошып берсеңіздер болады. Мұнаке. Подешканың тазалары. Ақ свет 370 000 сом қойылып тұр. 92 жылы шығарылған. 2-3 объем газ, бензин екен. 505 48 88 92. Бұл да сіз кө? Обмен болады екен туғандар. Екі тараптан тең ақша қошып беру варианттарымен сөйлессеңіздер болады. Светлый салон екен. Үстінде люк бар. Люк іштейбі? Люк іштейді екен. Таза екен бірақ мынау машинечі. Мынау машинені бұл жерде қорғылбай алып бару іштетіңіздер. Бұны уже екі қаптал айнектерін талқалап алдыңғы айнегеле қалыптыр. Да бір 5-6 ай тұрса балондарын шешіп кетеді. Қалып қалады да. Бұл машине пулта бар машине да. Полияда жанағы чөп чапқанға вообще соның машине. Мұны бір қатар капремонттан өткөріш керек екен. Қарап көріңіздер. Ертерек алыңыздар ұшыны. Телефон номері есінікі жоқ екен. Біз қайсы бір видеода айтқанбыз, көргізгенбіз бұл машине бойынша. Бұл трактор бойынша Ешка 302 туғандар. 303 екен. Так. Бұл да сіздікі. Сізде дықаншылық екен да. 2002 1.8 объем. Технический без вложения дейді. 475 000 сом. 0501 16 86. Наке. Бұл 5-звездочный құйылма диска. Любой машинеге отырады. Любой машинеге көркіне келтіріп қояды. Passat тұрады. 1.8 моно дейді. 240 000 сом. 0505 48 88 92. Мокрый асфальт екен. Üstünde dugası var. Так. Honda Fit. 2007 1.3 объем вариатор дейді. 550 000 сом. 0501 16 86. Бұл да оның арқы туғаны ұздыққа. Анан кейін мұнаке Raum. Toyota Raum туғандар. Жаңа видеоның жүрішінде көргенсіздер. Бұның ескісін көргізгенбіз. Бұны жаңылары. 2004 1.5 объем 0709 47 45 79 номерге байланыс açыңыздар. 490 000 сом қойылып тұр. Да, түшіп береді болыш керек. Мұны японский 7-местный
Так, Chariot 2000 жыл чыгарылган, 2 объем, мотор коробка. Honda Step Wagon. 370 миң сом, 0705 54 65 62. Мотор коробка стептикиби? Ого. Ушуларга түшөбү экен? Мына туугандар, көрүп алыңыздар мына. Chariotко стептин мотор коробкасы түшөт экен. Анча-мынча переделка кылса кылабы экен? Кичине, а? Подушкаларына. Размерлерди эле коюп, кичине ары бери жылдырып, жакшы экен. Көрүңүздөр. Так, Toyota Caldina 2002 1.8 C опции дейт. $7300, 0706 90 36 73. Күмүш түстө экен. Caldina состояниясы жакшы экен. Машина теп-тегиз. Бир дагы сарапина жок. Арт жагы боюнча дагы. Каптал жагы боюнча дагы карап көрө бересиздер. Так, жакшы. Так, Camry сатылбайт экен. Негизинен ушундай туугандар. Силерге колдон келишинче жолдун жээгиндеги машиналерди көргөзүүгө аракет кылдык. Аркы бетте дагы машиналер көп коюлуптур. Фиттер турат. Могу жака да тизип койгон. Аркы жака. Ушундай биз эми акырын кирейли дагы сиздерге. Эртеңки чыгарылышка 5-сектордагы унаалар боюнча жакшылап видео обзор тартып коелу. Сиздердин кызматыңыздарда буюрса, анан каналга катталып коюңуздар туугандар. Мен аты-жөнүм Нурмбет Махаматалиев. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Муну караңыздар. Бунун объему канча шеп? Объем? Объем 5-600 кило тартып кетет да. 5-600 тартабы? Канча аккумулятор бар? 5 аккумулятор. Муну астындагы? Бу ручник экен. Ручниктин механизмдери. Акча аппарат экен. Оба. Муну канча болду айдап жүргөнүңүзгө? Бу жакында алып 1 ай болду. Муну мынантип алабы, путту коюп алабы? Жок, бака пут койсо болот, бирок некрасиво көрүнүп калат да, путта баскалап. Ошо сал мына грубыйрагы. О! Бу фар экен, а? Так, муну эмнеси? Жок, мунусу. Ал неме скорость. Ал бирде турат да. 2, мына 3. Ого. Мунусу 4-5. Задний бет. Задний. Бүт габарит, бүт бар экен да? Батареясы полный ба? Полный. Bir gün жүрөт. Bir gün сайын 2 күн жүрөт экен да? Мунусу эмнеси? Бул неме ручной. Бияғы ручной бу? Дворник. Мунусу ручной бу? Мына тазалап кете бересиз. Кана? Сонун экен. Кытайлар. Яктан аш жасаңыз болот. Мына тартып. Ого! Пай. Нокен плов, Бу тукумду караңыздар, Келиңиздер, машина базар неме кире беришинде. Атыңыз ким? Абдулазиз. Абдуллазиз Таксырдын муну пловунан көргөндө жеп туруңуздар, туугандар. Ана, экини сразу клиент келди. Бир мындай. Мына шефор бер. Шефор сизби? Нокен плов. Жардамчы, машалла, жакшы. Содаңыздарга береке. Акелер, ийгилик ишиңиздерге. Şu машина боюнча көргөзөйүн дедим эле. Болду. Мына көрө бересиздер туугандар. Ана